Дорогие друзья, всем доброго дня. Сегодня суббота, и это означает, что мы читаем мантры Шани Деву. Эта практика хороша практически всем. Нет человека, кому она была бы не полезна, потому что в каждом гороскопе и влияние планет Сатурна есть для каждого гороскопа, для каждого человека, для каждого индивидуума. И особенно полезно это для тех людей, у кого в гороскопе сейчас они проходят период саду-сати. Вот, у меня такой период. Эту практику для такого периода нужно читать минимум год, но мы уже читаем 2 года. Я думаю, это останется в моей рутине. И, ну, потому что это уже такая привычка, это уже такое благословение и такое счастье просто почитать мантры Шани Деву. Так, итак, друзья, давайте сядем ровненько, подключимся к энергиям цветка жизни. Подключимся к энергиям цветка жизни. Для этого сядем ровненько или будем стоять, либо лежать. Что мы делаем, да? Главное, чтобы наш позвоночник был прямой. Прикроем глазки по возможности. По возможности направим свой взгляд в область третьего глаза, в межброви. Не будем соединять руки-ноги. Если мы сидим в позе лотоса, это хорошо, допустимо. Если же мы лежим, желательно не перекрещивать конечности, а ручки смотрят ладонями вверх. И делаем глубокий вдох через четвертую чакру, выдох. И просто подышим нашей грудью. Вдох и выдох. И давайте каждый сейчас полетит на место своей силы. У каждого оно свое. Это место, откуда мы можем попадать в духовное пространство. И давайте оглянемся там, посмотрим, какая там обстановка, природа, погода. Самое главное, что мы там чувствуем себя как дома, мы чувствуем себя там созидательно, чувствуем себя там в безопасности. Разместившись там, давайте почувствуем, как солнышко мягкими своими лучами припекает нашу макушку, как ветерок тихонечку колышет наши волосы, дотрагивается до области лба, щек, скул, шею. И дотрагиваясь до определенных частей, у нас расслабляются эти места. Уходят все маски, которые мы надеваем ввиду социума. Уходит все ненужное. Давайте представим в груди нашей, в четвертой чакре, маленькую сферу, куда мы помещаем нашу маленькую фигурку. Это наша копия, наше сознание. И будем продолжать глубоко и осознанно дышать. И все вместе проведем работу по построению рисунка цветка жизни перпендикулярно нашей четвертой чакре, перпендикулярно нашей сфере. Давайте нарисуем первый центральный круг. Каждый в своем темпе, каждый со своей скоростью. И нарисуем далее 6 лепестков вокруг. Рисуем первый лепесток, второй, третий, четвертый, пятый и завершающий 6. И давайте теперь все вместе по сигналу, как только я скажу, мы сделаем вдох и на выдохе опустим рисунок цветка жизни к нашим ногам, к земной чакре, и одновременно распустится бутон лотоса у нас в сердечной чакре. Итак, делаем вдох. И на выдохе опускаем рисунок цветка жизни к нашим ногам, и сразу же распускается бутон лотоса в нашей сердечной чакре. Молодцы. И в эту же минуту мы чувствуем, как из духовного пространства на нас спускается поток энергии, поток Творца, энергия Созидателя, изобилие красоты, умиротворения. Нам наполняет макушку нашей головы, заполняет всю нашу голову, спускается по шее, к шее, заполняет наши плечи, спускается вниз по рукам, к локтям, предплечьям, ладоням, пальцам рук. Приходит в область груди, проходит через бутон лотоса,
проходит через сферу, где находится наша маленькая копия, и далее заполняет весь наш телесный храм. Мгм. Спускается ниже, в область таза, заполняет там все. По бедрам спускается к коленям, икрам, пяточкам, ступням, пальцам ног. Мгм. И мы чувствуем этот приятный поток энергии настолько достаточно, ее настолько много, что заполняется каждый миллиметр, каждый атом нашего телесного храма. И мы чувствуем, как заполняется пространство вокруг нас, заполняются энергетические поля, в которых мы находимся, заполняется пространство, в котором мы находимся. А поток все льется и льется. И сейчас мы можем обратить внимание, что сток жизни, который находится у наших ног, тоже начинает в него поступать энергия, которая сочится из пальцев наших ног. И мы уже стоим в едином потоке, в единой трубе с энергией, исходящей из духовного пространства, поступающая в нас и рисует цветка жизни. Мы находимся в едином коридоре с энергией, в едином потоке. Почувствуйте это. И теперь, когда рисунок цветка жизни полностью наполнился, стал тяжеленьким, увесистым, мы можем обратить внимание, что он начинает свое вращение, начинает раскручиваться по часовой стрелке и отрывается постепенно от земной чакры, направляется вперед, раскручиваясь и освещая наш путь энергией созидания, красоты, умиротворения, творчества и развития. И в этом прекрасном состоянии мы с вами продолжим наше действие диаза в Гулампадку. И мы достанем наши санкальпы. Мгм. Давайте прочитаем 3 раза мантру м, Шиве. Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая. И 11 раз мантру Ганеши. Ом Гам Ганапатея Намаха, 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 Ом Гам Ганапатея Намаха. И читаем нашу санкальпу вслух, так, чтобы слышало наше ухо. Я, Байгазина Динара Сансидбаевна, прошу вас, Шани Дев,
очистить всю папа-карму, идущую из прошлых жизней по родовой линии, карму, связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни, папа-карму, связанную со всеми учителями в прошлой жизни, снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни, негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни, со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях, и негативную прарабдха-карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабдха-кармы от Шанидева на причинном уровне. Вайгазин Динара Сансас Байна, Евразия Кастанстана Река Шамутара Бхадрапада, Пулаха. Сегодня 13 июня 2026 года. Благодарю. И читаем нашу мантру 108 раз, 4 круга. После каждого круга я буду говорить, что мы закончили первый, второй, третий и четвертый круг. Итак, завершение. Ом Кам Ким Каум Сах Шанишчарая Намаха. 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 Ом Кам Ким Каум Сах Шанишчарая Намаха.
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya
Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, 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 Shanishcharaya Namaha. Мы закончили первый круг, приступаем ко второму. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha.
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Мы закончили второй круг, приступаем к третьему. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha.
Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. Мы закончили третий круг, приступаем к заключительному четвертому. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya
Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, 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 Shanishcharaya Namaha,
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Мы закончили четвертый заключительный круг. Подтверждаем свое намерение, читаем санкальпу так, чтобы слышало наше ухо. Я, Байгазин Нидан Сансенбайм, прошу ваша Нидев очистить всю папа-карму, идущую из прошлых жизней по родовой линии. Карму связан со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни. Папа-карму связан со всеми учителями в прошлой жизни. Снять негативную карму связан со всеми родителями в прошлой жизни. Негативную карму связан со всеми детьми в прошлой жизни. Со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни, в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму связан со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях. И негативную прарабха карму во всех грах, во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение всех влияний прарабха карма Шанидева на причинном уровне. Благодарю. Байгазин Динара Сансадбаевна, Евразия, Касан, Станари, Кайша, Мутара, Хадрапада, Пулаха. Сегодня 13 июня 2026 года. Благодарю. Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Ом Гам Ганапатая Намаха. 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 Лолочка, я прочитала ваш комментарий, что у вас тоже 7 часов утра, у нас тоже 7 утра, а уже и 8, без 10 8. Благодарю вас за то, что мы сделали это сегодня вместе в нашем общем потоке. Желаю классной субботы, классных выходных. До встречи на следующей неделе. Выключаю нашу запись.